We just came to the end of a very fruitful engagement with the community and the young people of Klaver. The highlight of today was when we got to the hall. The hall was already filled with young people. They were waiting for us and they just kept coming. As a community, as a town, we have a very high unemployment rate, especially amongst our youth. So they are struggling to get opportunities. So with this project coming to Klaver via Jacob's Ladder, we are very hopeful and grateful and thankful for the possibilities that are there for the youth. And with the high unemployment rate comes also the high illiterate rate. So our children, they are dropping out in primary school already. So there is no or less possibilities for them. But with this project, we are very hopeful. So thank you, Jacob's Ladder South Africa. Thank you, Lee and your team, for bringing the hope to our community. And it was very good to see the interest of the youth. And we really call on our partners and possible investors. Let us not take lightly the interest and the hope of the young people. Vandaag wil ek net vir Jacob Africa sê baie dankie vir die geleentheid wat julle na ons toe gebring het. Soos ons almal weet, almal die gemeenskappe het 'n agterstand en almal het 'n werkloosheidprobleem. Maar vandag staan ek met 'n dankbare hart. Ek sê vir julle baie dankie vir die opportunities wat julle na ons toe gebring het. En ek hoop dat al ons jong mense wat vandag hier was en gekom luister het, wat julle vir ons te sê het, dat ons almal sal saam staan en die beste van hierdie opportunity maak. Baie dankie Jacobs vir die geleentheid dat julle opgedaag het in Klaver met die wonderlike idees en met ons agterstand in Klaver. Laat ek sommer wetend ook weet van die ander jong mense wat ook sy harte weer opgaan en dat sy ook weer nugter dink oor onze toekomst en onze passie wat ons ook het. Dankie dat julle gekom het in Klaver. My naam is Sherilyn Sneewe en die opkomst van die initiatief waardeer ons vir al jong mamas soos ek wat werkloos is. Dit is 'n gesukkel in Klaver, oral in die Matikama streek, maar hierdie uitreikings is beteken baie vir ons want dit is soos Lee gesê, dit is 'n stapie in goeie nuwe beginne. Ons was uitgenooi na die saal toe vir Jacob's Ladder Africa. Hulle het vir ons geleenthede kom skep. Wat ek eintlik dankbaar is van ons Klaver het dit nodig en ja, die ervaring was baie lekker en ja, ek hoop ek sien hulle weer. Dankie. So I'm very, very grateful for that from Jacob's Ladder Africa side. Thank you young people. So ons waardeer julle uitkoms en mag julle voorspoed en alles wat na julle kant toe net goed wees. Voorspoed vir wat julle nog gaan doen en mag julle verder jong mamas soos ek in die streek bereik. Baie dankie. En voorspoed op die pad vorentoe. We deeply appreciate it and we pray for success for this project.